Кемпендәй төлбелер көмөлөрүнен нехелеги сайынлары сылла бертәхай барылы үлелитер. Улус жалтата терибит төлбеннен бәйне халыны граныгыр кыйын, үс сүстігін чол кой хитеспидин үс төлбә өтүңетен керексенер үле барар. Артык төлбә кыйынгыттыгар туаққа туақыңырат үлелетті, білеген отчеттура халан турар. Тенде болар сахарға артык бұппыллана темел бітігер архивна материалларға оцифровкулетінен директан иқтақтар. Арчы төлбә 2-нче сүрбе сунтарга төрөбүт 4 тылсылган Аллах сахатыгын сайынлары сыллах тәттик кинели видеороликтары устан сыгалады. Сакалы тылынан саңарабын ден аттак проект суруйдубут. Онна же 5 тәттик кинени устамыт бар жомбутугар көрдөрөк бүтүн багарабыт. Хетак бустарына сүйрü дени билем. Олаты токтенебди. Ата сүйрü, оны чебиле кысык бүтүн күн. Оны хан билdim. Токтенебди. Халай бах болду болу. Кийине уста сылжан олуктоох Зоя Сымытова жежинин көрөн керексәдим. Многолетник. Вот хүстен таха кустик бар манна. Бетти. Он примерно хватта такпына 15 кило курдук дедем барынылады. Сир устаралагыр атыржак ыйдагы сезону оголор идени талыларгар тугуланна. Бу сезону сунтар ого жогулун сайыннары кийин көгөлөнтерер. Москва бараджан ингуга экскурсиялар бар. Оны Ольга Леонидовна, которая бессен көрсен, давай. Вот такие бастан таябы. Алтайга он плагат тарихын бағыры бұныңды. Тоға Алтайга бардың, мәнді бияқ оғын тағыға қағырыға келді. Лагырга агыс олустан отут сеттого кыттыны ылар. Генерин жестко еще батит энергоинтернет, короче. Мен қатты хити Ольгайын қаямын. Баста мен актерский гейм барым жана бұтым хэп, онтан астрофизика бара бола албытым. Олоргана Москваттан ымгууттан профориентолог Ольга Богомазова келен анабыл үйрак берен оголор билилерин канатта. Тренинг проходил в течение практически 4 дней, можно сказать 3,5. Состоял из нескольких модулей. И я надеюсь, что ребятам тоже понравилось, как и мне. Кемпендейге ытчаттар сайдаллар, арас барыллар олоққа киреллер. Тускулана Горохова Кабельянова, Сахатилевенте, Сунтар.